Čoveče, šta ti kažem? Turci su prešli Moravu, uzeli Beograd i Smederevo. Alaju i robe. Đorđijeć je u Nemačku. Ostavili su logori i topovi. Prelazimo reku dok još nije kasno. Ja, brate Jakove, u Njemačku neću. Niti imam kuda. Da ja u Njemačku bježim s golim životom, a za to vreme Turci da robe i prodaju moju staru majku i ženu i djecu. Bože sačuvaj. A ti si, vidim, svoje skupio oko sebe. Pomeri se, čoveče, izgubit ćeš glavu. Nabit ćete na kolac ko jarca. Dosta je naroda sa mnom izginuo. Pa neće biti nepravda da i ja s narodom izginem i propadnem. 1, 2, 3. Pitali smo starije, šta su varošarije? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Ova Varoš sad, to je mali grad, ima čuda svoja. Koja? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Tamo gde je rudnik, Milanovac grad, dečje novine konfekciju voli stari mlad. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Sokove je takova više nego voće, ko njih brašo ne pije, taj ne zna šta hoće. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše... Varoš je mlada, ali mnogo pamti. Pamti despote i kneževe, careve i kraljeve. Pamti svoje zanatlije, trgovce, štampare, pripovedače i pesnike. Pamti divnog, ali još uvek nedovoljno priznatog momčila Nastasijevića pa Dragišu Vasića. Pamti neke svoje obične, neobične žitelje. Iz tog pamćenja proistekli su današnji vredni i uspešni privrednici, propagandisti, dizajneri, neki novi pesnici i pripovedači, neki novi, neobični Milanovčani. Gornji Milanovac je centar jednog šireg područja u Šumadiji koji obuhvata predeo od planine Rudnika dole do zapadne Morave, gore do planine Suobora i ovamo na ovu stranu do planine Ješevac. To je područje koje je zahvatao i bivšu rudničku nahiju i kasnije u oslobođenju Srbije bivši rudnički okrug. Centar ovoga rudničkog kraja, geografski, administrativni, onda privredni i kulturni je baš ovaj lepi grad Gornji Milanovac, koga je Cvijić nazvao belim labudom u Zelenom jezeru, zato što je okolina sva šumovita, brdovita i blago zatalasana. Mogu slobodno reći da je u ovome kraju, u ovome području stvarana i pisana istorija srpskog naroda uglavnom kroz vekove. Ovo je crkva Svetog Nikole u selu Brusnici koju je podigao vojvoda Milan Obrenović. Ovo selo Brusnica je značajno za istoriju Srbije i Gornjeg Milanovca iz dva razloga. U ovom selu je ponikla dinastija Obrenovića. Ovde su živeli vojvoda Milan Obrenović i njegov brat Miloš Obrenović, budući knjaz Srbije. Gospodar Jovan Milanov i Milošev brat podiže svoj dvorac ovde, podižu se mnogi dućani, trgovine i formira se jedna vrlo mala, simpatična varošica Brusnica. Pošto je ona bila stisnuta ovde između ova dva brda u ovoj maloj uskoj dolini, nije se dalje mogla širiti i došlo je do problema daljeg proširenja varoši. Na predlog komisije popečiteljstva unutrašnjih dela, knez Aleksandar Karađorđević potpisa akt o preseljenju varoši Brusnice na
mjesto zvano Divlje polje koje je također u ataru sela Brusnice. Na tom mjestu je postao Gornji Milanovac. To je bilo 1853. godine. Između dva rata, Gornji Milanovac je imao oko 2500 stanovnika i 35 kafana. Bilo je tu i nekoliko hotela, bila je Evropa, pa Nacional, pa Srpski kralj. U hotelima su se priređivale zabave i balovi. Svaki esnaf imao je svoj praznik i svoju zabavu. Vi ste u to vreme bili gospođica koja je išla na zabave. Pa recite mi, kako ste se zabavili? Vrlo lepo smo se zabavili. Vrlo lepo. Kako? Šta ste igrali? Pa igrali smo razna kola, a prvo kolo koje na zabavi se počinje, to počinje predsjednik opštine. Aha, i prvo kolo se zvalo? Milanovčanka. Milanovčanka. Tako. Posle rata balovi nisu bili u modi, pa je i Milanovčanka zaboravljena. I evo, zahvaljujući gospođe Olgi, obnovili smo je specijalno za varošarije. Da pogledamo. Preseljenjem varoši Brusnice na ovo mjesto na Divlje polje pristupilo se izradi urbanističkog plana grada. Taj posao je poveren stručnjacima iz Beča. Oni su taj posao obavili na taj način što su primijenili ortogonalni način uređenja grada. Sve ulice su prave, kolovozi i trotoari ulica su široki, seku se ulice pod pravim uglom i izvršeno je parcelisanje po blokovima. Parcele su sve pravougaonog oblika. Posle izbora i dogovora o podizanju drugog srpskog ustanka u Takovu kod istorijskog Grma, knez Miloš Obrenović 1815. godine sa svojim ustanicima krenuo je u boj na Ljubić. To je brdo više Čačka, čekao je Ćaja Paša i Turci da se sudari i da bude odlučan boj. Kada je knez Miloš došao iz Takova sa ustanicima, došao je ovde u ovo mesto Savinac, gde po predanju kaže da je ga jako zabolela glava. Normalno primio se velikih obaveza. Čekaju Turci na Ljubiću da li izgubiti ili pobediti. I ustanici su vidjeli da je knez umoran i oni su savjetovali da se ovde malo odmori. Tu su doneli knezu Milošu jednu divnu srđadu da se malo odmori u hladovini jasena i on je legao da se odmori i zaspo i sanjao je da će Turke da pobedi na Ljubiću. Svoj san nije nikom govorio, već je sebi u zadatak i obavezu stavio. Ako pobedi Turke i san mu se ispuni, ovde će podići crkvu znak zahvalnosti Bogu. Kreće sa ustanicima na Ljubić i ushićen pobedom, vraća se i podiže ovaj sveti hram, njegovu prvu zadužbinu, hram Svetoga Save u Savincu 1819. godine.
Ovdje se vidi razvoj materijalne kulture za vreme Obrenovića. Prvi Obrenović, prvi gvozdeni krevet u Srbiji izgrađen, to je ovaj pred vama. Dotle je sve, razume se, u Šumadiji bilo od drveta, pa i kreveti. Evo, vidi se inicijalno Kruna i M.O. Miloš Obrenović. Posljednji Obrenović, njegov unuk, ne po direktnoj lozi, Aleksandar već ima salon i to salon rađen u Parizu. Kako je to bez malo za 30 godina tako brz uspon materijalne kulture kada su uslovi povoljni za život i kad je mir. Razume se, kraljevski salon, na svakoj fotelji imate krunu, beli dvoglavi orao i pravi krst, pravi grb srpski. Krst i 4 S, samo sloga Srbina spasava. Ova ikona Svetog Nikola, to je krsna slava Obrenovića, zaštit njihove kuće, domaće. A ovaj portret kneza Miloša, to je rad Đure Jakšića. Đure Jakšić je ovdje dolazio, imali su mnogo radova, nažalost ovdje se jedan samo portret njegov zadržao. I vidite kako je Đura jak i kao slikar i kao pisac, pesnik. Ovaj tepih je iz konaka kneginje Ljubice iz Beograda. On je važan nama i zato što je njen, a s druge strane kao ručni rad, to je jedan od, kao što i goblene imamo, od najkrupnijeg do najsitnijeg, tako ovo je najsitniji rad persijskog ćilima. Ova 4 jasuka su iz devoječke spreme kraljice Drage. Da li ih je vezla, ne znam, samo njoj pripadaju. Ovo je original čardak kneza Miloša, takozvana Sobrašica, iz doba kneza Miloša, gde je knez Miloš ovdje dolazio na taj čuveni vašar u Savincu o Mladoj nedelji, obzirom da je knez Miloš nedaleko oženjen od ovoga mesta iz sela Srezajevaca, knjeginja Ljubica je odatle rodom i on je još u ono vreme podigao ovaj divni čardak koji je pod zaštitom države i dolazio je sa knjeginjom Ljubicom ili neki put i sam i ovdje sa narodom se družio i tu je ručavao na ovom čardaku, takozvano što mi kažemo jest turcizam, teferičio, voleo da popije, da pojede i posmatrao je ovdje vašar, kolo koje igra ovdje na ovome placu, tako divno, i jer je on bio narodni čovek iz naroda i narod je ga voleo i zato je on sagradio ovaj čardak, podigao, gde je uvek tu dolazio o Mladoj nedelji, o vašaru. I ovaj hrast je iz onoga doba koji je star 500 godina, iz doba Obrenovića. Na Savincu, pored Savine vode, a u rukama mi je Savina krmčija ili, kako se to zvanično kaže, zakonopravilo Svetog Save. To je zapravo fototipsko izdanje Ilovičkog prepisa iz 1262. godine. Knjigu su naravno izdale Dečje novine i ona predstavlja bibliofilsko izdanje, štampana je u samo 1000 primeraka, strašno je luksuzna i strašno je teška. Evo nas na izvoru Banje Trepče. Ovo su 2 izvora. Ovo je Svetinja ili Savin izvor, a ono je tamo drugi izvor Mlačac. Znači, odavde počinje Banja Trepča.
Legenda i predanje kaže da je Sveti Sava ovaj izvor osvetio. Više ovog hrama i crkve Svetoga Save gore u Čukari bio je manastir, gde je Sveti Sava služio službu Božiju u onom manastiru i sa narodom je, kaže, sišao na bogojavljenje i izvršio vodoosvećenje bogojavljenske vodice. I zato se ovaj izvor zove Svetinja ili Savin izvor, a mesto se zove, samo ime kaže, po Svetome Savi, Savinac. Mnogi su ovde se izlečili, imaju neke unutrašnje bolesti, kao što je ovaj Milutin advokat ovde napravio čitavo zdanje i uredio onaj izvor i ovaj, i njemu je ta voda pomogla, imao je smetnje, unutrašnje smetnje, gastritis i to. I mnogi iz Beograda, jedan je došao, prosto bio je saget, ukočen od išijasa, on je se banjo i otišao. Eve, bacaju i novac, vidite, ima i novca ovde u znak zahvalnosti izlečenja. Po legendi u narodu kažu da su ovo stope od konja Svetoga Save. Jer u ono vreme Sveti Sava kad je dolazio u Savinac, verovatno da je silazio sa konjem da ga napoji na dičini, na reci, i to je početak 12. veka. I verovatno da u ono vreme je da su ove stene bile u nekom mekom stanju. Evo pogledajte, to je jedna stopa, druga stopa, od prednji nogu. Čovjek stvarno da stane i da se divi i da nema šta da kaže protiv, već da verujemo legendi da su to stope od konja Svetog Save. Sa rudnika visoke planine, visoke planine, šumadinske nastaju doline. Ako ne znaš gde je Šumadija, gde je Šumadija, ti obiđi ogranke rudnika. Sve od Gruže pa do Jasenice, pa do Jasenice, svud će sresti mlade čobanice. One nose jelek i opanke, jelek i opanke, pesmom kažu da su rudničanke. S pesmom kažu da su rudničanke. Nalazimo se u crkvi posvećenoj Svetoj Trojici u centru grada Gornjega Milanovca na Knez Mihajlovom trgu. Crkvu je sagradio Miloš Obrenović. Ovo drvo ovde koje vidimo, to je deo od grane tog takovskog grma pod kojim je knez Miloš sa Vojvodama na sveti 1815. godine proglasio podizanje drugog srpskog ustanka. Nalazimo se na mestu gde je nekada bio čuveni gorostasni takovski grm pod kojim je knez Miloš Obrenović sa svojim vojvodama doneo dogovor i odlučio o podizanju drugog srpskog ustanka. Delove od toga hrasta koji se osušio videli smo u crkvi u Gornjem Milanovcu. Međutim, ovaj hrast ovde koji vidimo i on je svedok tih događaja. Po proceni stručnjaka on je star preko 250 godina. Nažalost, on je se i on ove godine osušio. Kada se govori o Gornjomilanovačkom kraju, onda se obično asocira na ljude koji su zdravog razuma, logični, smireni, ambiciozni, angažovani, politički, ljudi od akcije, pre svega privredne. To jeste tačno, ali to je samo jedan deo istine.
Drugi deo istine govori o Milanovčanima kao ljudima koji su podložni iracionalnom, mističnom, nedokučivom, čudesnom. Pre svega, zahvaljujući tom animizmu, mi imamo izuzetne ljude koje da ovaj kraj. Poznate pesnike, pisce, istraživače, istorijske ličnosti, političke vođe. Ali takođe imamo i zdrave ljude u najdoslednijem smislu te reči, ali i zdrave u smislu umeća življenja. U ovom kraju ćete susresti mnoge takozvane narodne filozofe, ljude koji žive nekim drugačijim načinom života i koji bi u drugim krajevima važili kao neobični, kao čudaci. Ovde se oni izvanredno uklapaju u sredinu. Gotovo da nema čoveka koji nije bar donekle uznapredovao u tom svom procesu psihološkog individualnog razvoja. Nijedan čovek ovde ne shvata da treba da živi jednolično, sivo i monotono. Pa ako je tako i prinuđen da živi, on će i u takvim aktivnostima pokušati da uživa. Hoću da kažem da je glavno obeležje ovoga kraja mistična veza čoveka sa prirodom. Ljudi koji dolaze u ovaj kraj bivaju magično vezani za njega. Često i ljudi koji su mnogo putovali i mnogo se selili, kada dođu ovde, moraju da kažu da ovde postoji nešto posebno. Rekla bih da to posebno upravo daje taj animizam, jer ovde je prostor i vreme večno. Hoću da kažem da je ovaj kraj divan zbog toga što možda još samo u ovom kraju možete kada uberete neki cvet da mu kažete da je lep, kada zgazite neki kamen da mu se izvinete, kada zagrizete hleb da mu kažete hvala, a da pritom to ne bude samo simbolika, ne bude samo patetika, ne bude samo egzibicija, nego da jednim delićem svoje duše zaista verujete da su i hleb i kamen i drvo živi. Ko nije iz snova i vrtova, dok i krv bunca, gledao rađanje sunca s prestola ljubavnih klupa? Ko ne ču iz serija u predvečerja, ona zvona svečana sa dečana i studenice, neka dođe u Gružu da vidi lepu ružu, Jagličić kad se kupa, dok cvrčci i zvršci umiru u svetlucavom viru kod Šampove vodenice. Ej, ona nema ni prsluče ni gaćice, pa mi se damari istegnu kao praćkice i zavičaju mi i um i srce preko Bostana i Paprike na neko žarko strvce usred mora ili Afrike, pa kroz mene kipte biserne pene, promiču urođenički splavovi i riču prašumski lavovi. U doba kad žarka zolja razjuri krda preko brežuljaka i dolja, pojavljuje se puna zvezdica mašte dole na jugu polja gde su njive i bašte. Otvara dugmiće kao cvetiće i pušta roj ptica i zvuk mirisa kao crkvica zvona usred raja smiraja, pa izlazi iz mira haljine u nemir vode i granja ko sunce iz ružičaste daljine svitanja. Telo joj zvoni ko medenice, prskaju bedra ko lubenice, krv šumi poput zrele pšenice, gori gora s 300 izvora. Oko nje fazani i partizani, košare i bobošare, zapaljeni kotari i razvaljeni oltari. Divljaju vrbaci, pitomuju brzaci i mleko kaplju dečaci i purenjaci. Pod njenom haljinom plavom, kao pod carskom zastavom, okupljaju se kosači i kovači, jahači, trubači, deljari, pomeljari, pastiri i oficiri. Zbog njene mene čoveku prskaju vene, a lice žene od tihe sete vene. Oko nje lete rakete i padaju planete i tvoj sjaj tamni, veliki, sunčani svete. A ona
Gordo se pljuska i ljuška ko strasna, prekrasna lađa, kao da se na ovoj kugli baš ništa drugo ne događa. Ko ne zna šta je to gruža u doba srčanih ruža, nek dođe naoružan u vrtić rečnog puža, da vidi njenu zvezdu sa krunom od pšenice u tom prozračnom gnezdu kod Banove vodenice i tad će shvatiti žar, tugom platiti dar i dugo patiti čar tih pitomih dolina, što mirišu iz duše na kiše i na suše, na slavlje mlina i vina i krvnih violina. Ovo je najstarija zgrada u Gornjem Milanovcu. Ova zgrada je stavljena pod zaštitu države iz razloga što je to prva zgrada u oslobođenoj Srbiji za potrebe suda i iz razloga što je u njoj vojvoda Živojin Mišić komandovao takozvanom Rudničkom ofanzivom koja je bila oko 20. novembra 1914. godine. Pa evo, nalazimo se u jednom lepom restoranu na periferiji Milanovca kod Snage. Naime, ja sam stari Milanovčanin, međutim, kad nekome kažem da sam iz Milanovca, kaže, znamo, to je tamo gdje je Snaga. Jer ne znam putnika, namernika koji je prošao kroz Milanovac da nije skratio da je kod Snage, kao što se vidi na ovom stolu. Ovdje je sve prirodna, domaća hrana, čak i hleb. Čini mi se Snago da imaš sad i furunu pa pečeno. Vidi, kao što se zna, u ovakvim mestima i pre rata, i za vreme rata, i posle rata, pošto mi treba da govorimo o nekom humoru, uglavnom se u kafanama taj humor i rađao, kao i obično u Srbiji. A Milanovac je nekako, da tako kažem, bio u nekim makazama. Naime, tu odmah je Brusnica, stara čaršija, gde je postavljena Miloša Obrenovića. Tu odmah preko brda, koji se zove Rudnik, poznate planine Topola, gde su Karađorđevići. Da ne pominjem skoriju istoriju, tu odmah gore, bile koliko je u kilometara do Ravne gore. 33. Znači, humor se ovde otprilike prepričavao i rađa u kafanama, poneki put na uvo, poneki put glasno. Nije to onaj humor koji ima šabačka čivija, pa kad izvode čiviju. Nije to humor koji ima Valjevo, pa se napravi neka podbala. Ovdje je humor malo crnji, malo čvršći, malo tvrđi. Tako onda kad su izvlačili čiviju, ovdje su izvlačili daske, pa čak daskom se bilo i po glavi. Aj, živjeli. Srećan dan i rad, od rada vajda, radi se živi zovi stoka da bude korisna. Pita ga kad si bila. Kad ćeš učestiti ovu firmu Boga mu njegovi što je ovdje? Počiti ćemo, čista je večito bila. Evo jeste, i koji tvoj obraz. Samo dok te dobijem na sudu, ovo što si mi nakazio ovako. Otvaranjem kafane, to je moj dar. Znaš što, bojao sam da nam donese veliki neki dar, ovako da stavi tamo na šanke, da ne da u gotovu. On kad napravi će ja tebe jednu lepu sličicu. A jes lepo. I kad je donao, to vidite šta je donao. Moram ja da jednog načelnika jednog otišao u jedno zabito selo, gore Kamenicu, a seljaci su mnogo gostoprimljivi. Pa poslanić, ajde da popio, pa nama poslanik posle izbora nije dolazi, pa poslanić će popiti, ma ne mogu. Ma popi, ma kaže, ne mogu, nisam ni za šta. Ma znali smo i kad smo te glasali, nego popi, kaže. Kad je pošao u skupštinu, pa na stanu... Koga god šta zamoli, on napiše za rebam srednju beradu, pa zabije za kap. To je priča, da je tačno bilo. Neki hoće ovo, neki hoće ono, neki on sve piše i zabija za šajkaču kao ovo moja, ovako. Sedulje, znaš. Ovaj hoće to, onaj će premeštaj, ovaj će zaposlenje, ovaj će put, ovaj će čupri, on sve, biće, kad je bilo gotovo, voz krene. Kad voz kreće, oni mašu, on skine kapu da odpozdravi, one cedulje. Ispadaju, nema od obećanja, ništa. Propala stvar. Ja sam saradnik spoljnih sradnih dečjih novina, toliko. 2 profesora i pozvali smo jednog dana i rekli da nešto ilustruje. Za dečje novine, ja sam to pristao, pa sam radio sve, ilustrovao sam narodne bajke, stripove za decu i onda rešili smo da napravimo nekog junaka za decu koje će deca da zavole. Ja sam izmislio ta 2 dečaka, ratnika. U svoje vreme to je bio strip koji je dostigao tiraž 180.000 primjeraka. Imao sam oca u Americi i otišao sam kod njega u posjetu. To je za Kaputona, je? Ne, otišao sam kod njega u posjetu posle 40 godina, nismo se vidjeli i tako. I kad sam došao, bila je večera spremna, bilo je dosta naroda, zvanice njegove i tako. Sad pop je očito molitvu održao, onda to smo se ustali svi krstili.
šta je bilo. Međutim, jedan je ovako sa leve strane, treći pitao, kaže, ja bih želeo da naš brat Mile kaže kako našoj majci Srbiji. To je bilo pre jedno 10 godina, 12, pravo da vam kažem, ovdje nije baš bilo slobodno govoriti ništa tako, a i tamo da kažem za majku kako Srbije. je u majci Srbiji, moram da se vratim kući. Onda ako kažem da je dobro, oni će kažu došlo Dragojlo, me neće odazvao Dragojle. Došlo neki komunista, ako kažem da je loše, novine se pišu, odjedno i ne smije se vrati. Ja sam mislio dugo šta da kažem, pa sam onda ustao i kažem, pravo da vam kažem, kad me pitali kako našoj majci Srbiji, eto kako je našoj majci Srbiji. Dobio sam na aplauz i seo sam i više nismo više zapikivali. Ova lepa stara Milanovačka ulica zove se Rajićeva. Nazvana je tako po pesniku Velimiru Rajiću, potomku čuvenog junaka Tanaska Rajića. Srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju vena sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji. Kažu da je mnogo voleo da sedi pod orahom u strininom dvorištu i da razmišlja. Verovatno i o gospođici Kosari Bobić, svojoj velikoj neuzvraćenoj ljubavi kojoj je posvetio onu čuvenu pesmu I srušiše se lepi snovi moji. A da li znadeš da se u tom času granitna zgrada mojih ideala sruši i smrvi i upre po rasu. Granitna zgrada mojih ideala sruši i smrvi i upre po rasu. Ovo je hronika moje varoši koju je napisao moj stric Momčilo Nastasijević, izdanje 1938. godine njegove smrti. To je u stvari to, ova slika. Evo tu tornja crkve koja i danas stoji i koju je zidao moj praded Nastas Đorđević, kod koga je moj deda izučio preduzimački zanat i zahvaljujući tome on je po Nastasu uzeo prezime koje mi danas nosimo. To je kuća bila, više je nema, u kojoj su Nastasijevići živeli. O crkvi je Momčilo pisao, ima u hronici i kako se sazda naša Bogomolja. Opisuje je od temelja do krsta sazdana je u kamenu svaka ozrela dunja žuti se naša Bogomolja. Nema na njoj uresa, osim nad prozorima poluk, pa je blagoponosno nasmešena ozgo. Ona je kao lađa, od nekud iz mira doplovila blagovesno, za navek usidrena tu među nama prolaznima. U porodici možda se kaže sledeće, u stvari dva presedana postoje u porodici. Prvo da su 4 brata u prethodnoj generaciji živela i sva 4 su bili umetnici. Po pravilu neženjeni. Moj otac je izuzetak koji to pravilo dokazuje. Po muškoj liniji se umetnost prenosila. Jedan je bio slikar, najstariji Živorad. To je njegova slika i ove druge koje su ovde. Momčilo je bio pesnik, pisac. Onda je Svetomir, koji je bio kompozitor. I na kraju moj otac najmlađi, pisac komedije i istorijskih romana. Ono što je drugi presedan
u, recimo, istoriji čak i svetske kulture. To je da su dva brata, Momčilo i Svetomir, dakle, pesnik i kompozitor, zajedno radili. Najpoznatija opera koju su zajedno uradili je Đurđe Branković, izvođena pre rata, neposredno pred rat. Čak Momčilo nije ni doživeo da bude završena. I izvođena ponovo negde 78. Ovaj čovek, koji se zove Momčilo Anastasijević i s kojim smo počeli, umro je 1938. godine, februara meseca, i to nije bio kraj. Momčilo je ostao da funkcioniše u porodici dugo posle svoje smrti. Ja mislim da on čak i danas duhovno deluje i kad sam ja u pitanju i kad su u pitanju moja deca. Jednostavno, postoji kao neki dobri duh koji nas goni da radimo neke lepe stvari u životu i da se bavimo nekim finim stvarima. Hoću da kažem da se nalazimo zapravo u legatu. To je bila volja naših starih, moje sestre i mog oca i tetke koji su poslednji ostali, da se ovo zavešta Gornjem Milanovcu. Čak i treći brat Živorad je radio neke scenografske skice za dramske tekstove Momčilove koje je Svetomir stavljao u muziku, a saradnja se nastavlja porodično. Mi smo takvi Anastasijevići, eto. Volimo da radimo jedno i s drugima. Moj sin, koji sedi ovde pored mene, Dušan, i koji je kantautor inače, peva moje pesme. Eto, idemo dalje. I evo najzad onih dana što brišu osmeh s moga lica u tragu nekih restorana i zabačenih kapanica gde sam te znao. Sad kad je pusto lice grada i kada ničeg nema više, u meni još postoji nada. Za mene ćete sprati kiše ko smeh zao. I evo najzad onih noći, ni nalik na te noći meke, znanih po tebi i samoći, još kad se moglo preko reke. I evo najzad onih noći, ni nalik na te noći meke, znanih po tebi i samoći, još kad se moglo preko reke, al noć je pala. Ne želim da te sretnem više, ne želim da se ikad vrati tvoj dah što još u meni diše i sve što si mi znala dati i što sam dao. I evo najzad onih dana što brišu osmeh s moga lica po tragu nekih restorana i zabačenih kapanica. I evo najzad onih dana što brišu osmeh s moga lica po tragu nekih restorana i zabačenih kapanica gde sam te znao. Ovo je ulica najlepših reči. Ime je dobila po pesniku Velimiru Rajiću. Na uglu se nalazila kuća koje danas više nema, u kojoj se rodio jedan od najvećih srpskih pripovedača, Dragiša Vasić. Tada sam postao rabadžija vojničkog liferanta. To je najsrećnije doba moga života. Natovarim pune kanate ena, upusa i luka i renem noću klisurom kroz Jelicu. Noć
tiha. Po belom od meštačeve vetlosti i prašine u tu očići odmiču sami. Olaš, ripe, ciče, veliki mesec zalazi za Dubravu, a ja ležim na senu. Gledam u nebo puno zvezda, udišem miris rave i pevam. Oj, Moravo, oj, Moravo. Deca Gornjeg Milanovca imamo dečije novine, ali one ne pripadaju samo nama, nego i svoj deci. Iako se o dečijim novinama dosta zna, u prilici smo da vas upoznamo sa fenomenom dečijih novina. Najveći jugoslovenski izdavač listova i časopisa za decu i omladinu. Svakog radnog dana po 2 nova broja. Istaknuti izdavač dečije i omladinske literature sa blizu 200 naslova godišnje. Proizvodiš dečjih igara, igračaka od hartije i kartona, školskog pribora, đačke tašne, sveske i crteći blokovi. Preduzeće sa najširom saradničkom mrežom, 20.000 dece saradnika i oko 3.000 saradnika raznih profila. Izvoz na istočno i zapadno tržište, saradnje sa skoro svim zemljama Afrike. Dečje novine su sve to, a i mnogo više. Pozdrav od dečje redakcije Dečjih novina. Dečje novine. Dečje novine. Nalazimo se u poznatoj fabrici posuđa Metalac. A priča se da je negde 60-ih godina, kad smo tek počinjali da se reklamiramo, na Radio Novom Sadu išla ovakva reklama. Dživ, dživ, džav, ja sam vrabac, podunavac, najbolje je posuđe Metalac.
Boston, nama bez posta, ubici bez lica, teško je istini bez jada. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Teško je asu bez nosa, točku bez boja, štajnu bez teka. Teško je evremu bez kafe, njima je retko kada lako, njima je retko kada lako. Srećan je čovek kad ima, bez sise da ih nječi. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Reci mi šta si noćas sanjala. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Dođi, dođi mi rano, dođi i reci mi iskreno, dođi i reci mi šta si noćas sanjala. Kao što smo već rekli, Gornji Milanovac spada u onu retku grupu srećnih gradova koji znaju tačan datum svog rođenja. Zato smo specijalno za varošarije od jedne savremene veštice naručili horoskop grada, pa da ga čujemo. Danas znamo da je Milanovac rođen na dan punog meseca u aprilu 1859. godine. Zahvaljujući ovako vešto odabranom terminu, njegova zemlja je plodna, a žene šarmantne i lepe. Grad, osnovan u proleće u znaku ovna, sasvim sigurno je svojim budućim stanovnicima dao i osobine ovog astrološkog znaka. Zato su Milanovčani dinamični, vredni ljudi, razvijene mašte i uvek spremni za pokret i akciju. Ipak, novotarije ne prihvataju baš lako. Vole prvo da čuju sve činjenice, da o svemu na miru razmisle i tek onda donesu konačan sud. Ali, kada se nečega prihvate, to shvataju vrlo ozbiljno i retko odustaju od nekog posla dok ga ne privedu kraju. Sa podznakom u lavu oni su pre vođe nego sledbenici. Dobri su na rukovodećim mestima ili bilo kom drugom položaju od autoriteta. Po prirodi pripravni i aktivni, znaju da se organizuju i pravilno odrede vrednost materijalnih stvari. Uspešni su govornici, sposobni da prenesu svoje ideje. Možda neće da priznaju, ali strašno ih privlači politika. Oni koji budu poslovno putovali ili sarađivali sa strancima u novembru 1993. godine treba da budu veoma oprezni, jer su moguće ozbiljne prevare koje mogu skupo da ih koštaju. A Milanovčani vole da stiču i stalo im je do novca i materijalnih dobara. Međutim, pošto vole udoban život i lepo okruženje, sposobni su da ono što zarade vrlo brzo i potroše. Nisu baš previše racionalni sa novcem. Cela iduća godina bi, sudeći po kretanju Jupitera, mogla da im bude stvarno finansijski uspešna i pravi period i za veća ulaganja, da nije onog preteranog optimizma u raspolaganju finansijama. Šta čeka žitelje ovog grada u budućnosti? Cela 92. godina biće promenljiva, a druga polovina 93. bi trebalo konačno da povrati mogućnosti za pravi napredak. U novembru 95. treba da budu veoma oprezni, jer će izgleda tada birati ljude koji mogu bitno dalje da odrede sudbinu grada. Ja sam Milorad Radovanović iz Lunjevice, opština Gornji Milanovac. U stvari, svi me zovu, znadu kao Mika. Mislim, a što se tiče ove moje gradnje aviona, to mi je ostalo još od mladih dana, ovako jedna neispunjena želja. Pa pošto nisam imao vremena, pošto su vremena taka bila da to u mladosti ostvarim, eto sad kad sam otišao u penziju,
onda sam rešio malo ovako za svoju dušu da se zanimam i da nešto ostvarim. Mnogi misle da to toga neće biti, da to neće polećeti, da sam ja sad možda malo prešao u godine pa nešto fantaziram, ali ja računam da će to polećeti iduće godine na proleće ili u toku leta. Ovdje sam napravio ovaj prostor da ima mjesto da poletim. Zamolio sam ovdje, bila bandera na sredini, pa sam ih zamolio, te su to razmakli, tako da imam jedan prostor ovdje kuda ću da probam, da pokušam da poletim, a mislim da će to u stvari biti. Kad sam bio mlađi, ja sam radio neke sitne tako modele, vuklo me je to, ali eto tako je to, na time i ostalo. Kasnije sam uvek u međuvremenu prikupljao sam neku literaturu, tako da sam skupljao prilično literature o gradnji tih ultralakih letilica, zmajeva i tako to. I to sam tek sada u kasnijim godinama počeo da ostvarim. Idućeg leta kad budem poleteo, pozvaću televiziju Novi Sad da pogleda i da se uverimo da sam nešto ostvario što sam zamislio. Ova vetrinjača služi za proizvodnju struje 220 volti. Ovo je tek početak izrade, inače ona će da se uspravi ovdje negdje, dođe rep pozadi koji zaokreće, pravi navigaciju, upravlja prema severnom ili južnom vetru, zavisi koji je vetar. Ove spiraje okreću na maloj brzini, negdje na 100 obrtaja radi vetrinjača. Ovdje ima jedan diferencijal, kardan koji provodi ovdje, drugi diferencijal koji prima ovom generator. Znači pri malom vetru proizvodi se struje 220 volti. 220 volti, jačina je 10 kW. Sad ćemo probati. Jednoga dana saznao sam za profesora muzikologa u Beogradu Svetolika Pašljana, koji je član Srpske akademije nauka i umetnosti. I otišao sam kod njega sa jednom violinom, da mi on nešto kaže o toj violini. On je uzeo violinu, okretao nekoliko puta i upitamo odakle sam, šta sam po zanimanju, koliko imam godina. I kada sam mu ja rekao da imam 53 godine, da sam počeo gradnju violina,
On je se malo začudio. Ja sam objasnio mu da to sada radim za ćerku, da će u učiteljsku školu da ide. Pa je odustala od toga i onda sam ja produžio da pravim violine. Ja o violinama nisam znao ništa. Nikada nisam svirao, niti sam učio da sviram, niti učio da pravim. Ja sam to njemu rekao. On mi je dao sada objašnjenje da je violina dobra, da dobro svira, ali ima nedostataka, nije joj drvo odgovarajuće, zatim nije lakirana kako treba i ne odgovara dimenzijama. Rekao mi je da nabavim odgovarajuće drvo i da dođem kod njega, da će on mene dati knjigu Antoniusa Stradivarisa koje je on autor, a to je ova knjiga. I ja sam otišao kod njega i on je pokazao stranicu na kojoj trebam da ja uzimam dimenzije i da obračunavam. I sa ovom violinom kada sam otišao kod njega, on je uzeo, probao je i odmah je zvao telefonom nekoga. A to je bio jedan violinista Zagrebčanin koji je svirao u Beogradskoj filharmoniji. I odmah mu je rekao dođi brzo i hoće da mi pobegne Stradivarius. Pa sa ovom violinu od Pašljana ja sam otišao u Švajcarsku. I bili smo kod toga Švajcarca. On je uzeo, okretao je nekoliko puta i gledao stalno u mene i pitao u kojoj školi i gdje sam ja učio gradnju violina. Oni su kazali da ja nisam učio nigdje, niti sam učio da pravim violine, niti sam bio u školi kojoj. A kad je upitao šta hoće dalje, oni su mu rekli pa on bi želeo da mu kažete kakav ima zvuk. A on je odgovorio njima, pa kad je on pravio violinu, ono da zna kakav mu zvuči. Oni su mu rekli da ja ne znam da sviram. A ono faktički i ne znam da sviram. On je rekao, ja sam na mnogim izložbama bio svetskim i koji su pravili violine, nijednoga ja nisam čuo da ima u svetu da je napravio violinu ovakvu ili ma kakvu, a da ne zna da svira. To je jedinstven slučaj u svetu. I tako je došlo eto do tih violina da sam ja ukupno napravio od 60. godine do danas 20. Ja više ne mogu da pravim te violine. Meni je sada 83. godina i uzeo sam 84. A imam jednu još nedorađenu, samo još imam da udarim joj prednju dasku i ona je dorađena i više ja sa violinama likvidiram. Nema više gradnje. U narodu je hrast poštovano, kultno drvo. Ovaj prastari hrast služio je kao zapis. Zapis je mesto na kojem su se događale vrlo važne stvari u životu jednog sela. Tu su se odigravali svi važni sastanci, tu se dogovaralo. A kad je praznik, kad kroz selo idu krstonoše ili litije, onda je svečana povorka obilazila oko zapisa i pod koru hrasta stavljala je taj zapis za napredak, za izobilje, za sreću. Pa evo, iako je danas sasvim običan dan i mi ćemo pod koru ovoga starog hrasta ostaviti jedan zapis sa željom da varošarije i Gornji Milanovac traju bar onoliko koliko je do sada trajao ovaj hrast. 1, 2, 3. Pitali smo starije, šta su varošarije? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Ova Varoš sad, to je mali grad, ima čuda svoja. Koja? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Tamo gde je rudnik, Milanovac grad, dečje novine konfekciju voli stari mlad. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Sokove takova više nego voće, ko njih brašo ne pije, taj ne zna šta hoće. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije,
Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije,